abikiriza umurimo Toma bashabirwa kweyicaririzamu baricyo kuba amasiko we barukurebera hari nyina wa Yesu Mariyamu wabira ryo munogozi nisho wabira ryo mubizi kunka bakazaremanzi eyacungwire ensi yona aza yahirwa yagatashwe umubizi nangwe mibasatare ninge statement eyikurana bagera ko house garu yaswerwa house garu yaswerwa house boy muno bazaro wa security. I can challenge that statement. Apana aho kuma ise Yesu akano mujerachi o inyana ryo mujerachi bazaro umuntu wo mujerachi kwa ebi byona bigambirwa ubwo abikiriza babiri bari hakanisa eyacanku kwe kureba Christmas carols ezitebeekanisibwe kwakira ekiro kikuru kya Nohiri. tugenda turonde piche tuzwanze mamasha rero tumareju rero tore kugatire ukorebeyo eskera yesengaro baledoya atendeyuzi apa obugara twachujwa atendeka hoka kapeti habireho kweshongora ibyeshongoro bya Nohiri habwa abana ba Sunday school eminyeto abakazi na kwaya zitari zimwe na zimwe. abikiriza basimira enteekateeka ya Christmas carols ebiro omwanya ogw'omurundi gw'okubanza. akabo mukazi nkitu yatujwekera twagaruka nyuma nitutwagire kitinisa nk'abandi bacara twaza hakanisa yakaterera umurakanya bwangame Toma abana bo bagizireho Christmas carols aho bacamwira abikiriza n'ibyeshongoro bya Nohiri. Haleluya. Uyetenge binji kongo kuchira munombo yetenge kushenero. Oishe kakujisiti. Uyetenge binji musomo. Konga uyetenge okushenero. mukuru w'abakristayo bakaterera Charles Tugumisirize agizirengwe ibyeshongoro bya Nohiri n'akamanyiso ko kwetebekanisiza okwakira amazarwa ga Yesu kandi no kutebekanisa no mitwarize yona yekanisa irizowa ryabari kuri munonga Sabadikono wa Katerera Venerable Reverend Cedric Musasizi agambira hanteekateeka za Nohiri kandi hamwe no kukireje munsi Christmas age bashenye n'abakazi hamwe na nabana Nohiri nezaguzibwa buri mwaka 2025 by'ukwezi kwa 12 n'ikigenderwa cyo kwijuka izuba eri Yesu yazarirweho. Gashakwa Abraham Muganzi. Yari yakiriye munsi akakiza